Ratno vazduhoplovstvo Alžira primilo je od Rusije prvu partiju lovaca MiG-29M M2. Oni će u 193. lovačkoj eskadrili Alžira zameniti prethodne verzije MiG-a. Bez obzira što isporuke ruskog naoružanja ovoj zemlji nisu iznenađenje, jer je reč o najboljoj borbenoj verziji legendarnog MiG-a, ipak želimo da detaljnije opišemo nove letelice. U ratnim vazduhoplovstvima mnogih država i dalje su najzastupljeniji ruski MiG-29 i američki F-16, a medijska pažnja je ipak više usmerena na avione pete generacije. Oba aviona pripadaju klasu lakih frontovskih lovaca, a njihov rivalitet datira još iz vremena Hladnog rata. F-16 ili poskok, kako ga zovu američki piloti, od MiG-a je lakši za 1 tonu i 20% kompaktniji, ali je zato MiG kod stabilne brzine okreta brži. Uz približno istu energetsku opremljenost, MiG je kod uzletne brzine za 12% superiorniji od Amerikanca. Dok se poskok trudi da blisku borbu vodi horizontalno, MiG teži da neprijatelja uvuče u vertikalnu borbu. Ipak reč je o borbenim avionima iste klase, sličnih karakteristika, pa zato svaka njihova modernizacija ima veliki značaj. Izuzetno pouzdani MiG-ovi 29M M2 isporučeni Alžiru bili su dodatno podvrgnuti dubokoj modernizaciji. Novi MiG ima trup napravljen od kompozitnih materijala što ga čini jačim i lakšim. Zahvaljujući tome može da izdrži veće opterećenja od F-16C Block 50. Osim toga, domet leta kod MiG-a veći je za četvrtinu, što naravno zahteva veću potrošnju goriva i povećava uzletnu masu letelice. Sve to odlično kompenzuje novi motor RD-33MK, koji u kombinaciji sa lakšim trupom ima povećanu vuču za 7%. Generalno, poboljšana 29-ka ima pouzdanije sklopove, sisteme i agregate i u poređenju sa svojim prethodnicima znatno manju cenu letačkog časa, što je odlučujući faktor u međunarodnoj trgovini. Novi MiG-29 ne samo da nije skup, nego je i prilično jeftin za eksploataciju i održavanje. Obzirom da nije lako dobiti tačne podatke kako bi se uporedili konkurenti, ipak se zna da je cena letelice oko $22 miliona. Istina, u praksi se nikada ne prodaje sam avion, uz njega obično ide serija usluga, počev od opreme na zemlji, rezervnih delova, pa sve do trenažera i obuke personala. Tako kompletiran MiG-29 košta $71 milion. Na prvi pogled može se učiniti da je to veoma visoka cena, međutim, američki F-16 Block 70-72 sa približno sličnim karakteristikama i pratećim bonusima nude za $157 miliona, dakle više nego duplo. Zato našim alžirskim partnerima čestitamo na veoma korisnoj i isplativoj kupovini.